намуда дар мусобиқаҳои байналмилалӣ ширкат кардааст. Шошопаҳлавон дар анъанаҳои гӯштии авлодии худ ки хеле қадимӣ буда дар охири асри 19 ва аввали асри 20 ба зинаи баланди ташаккули худ расид, тарбия ёфтааст. дар тӯли чандин даҳсолаҳо ягон мусобиқаи гӯштии ноҳиявӣ, вилоятӣ ва ҷумҳуриявӣ бе ширкати фаъоли ӯ нагузаштаанд. Шошо паҳлавоне буд ки саросемагиро намеписандид. мисли баъзе аз варзишгарон беҳуда зур назада, бо як таҳаммулу дилпурии ба худхос рақибро асабонӣ менамуд. барои вайрон кардани мувозинати он вақти муносиб меҷусту якбора ба ҳуҷум гузашта ӯро мағлуб месохт. хеле бо тамкину хоксор буд. паҳлавон Шошо дар байни ҳамдиёрон чун шикорчии моҳир ҳам ном бароварда буд. қариб тамоми паҳлавони язғулон аз солҳои 50 то кунун бевосита ё ба восита аз мактаби варзишии ин паҳлавон гузаштаанд. дар байни шогирдонаш паҳлавонон чӯпон, шайх, гандум, панҷшанбе, писараш меҳрубоншоҳ ва бисёр дигаронро ном бурдан мумкин аст ки дар мактаби варзишии ӯ тарбия гирифтанд. аҷиб, дар язғулон мактабу толорҳо он замон вуҷуд надоштанд, аммо паҳлавонон мисли дарахти худрӯй месабзиданду дар майдонҳои паҳлавонӣ ҳамаро дар ҳайрат мегузоштанд ва қоил мекарданд. اون دوره ما مردم یکم از توت زردالیمون قوت می‌داریم. اون دوره مردم به یگان کار سیاست دولت به دیگر چی کار نداشتن، اما کارشون میکردن، می آمدن با همدیگر در کجایی که نبود یا گوشتی میگرفتن یا من همون جوگان بازی این یکی از قدیمترین بازی مردمی تاجیک است. فقط به همین شغل داشتن. دیگه چیکار میکنن؟ اون دوره والیبال و بسکتبال نبود، فقط در روی زمین. من زیاده من مربی بودم. وقتی که من مربی بودم من چی تعریف توصیف کنم، از دست من زیاده قریبی 100 ورزشگر و استادی ورزش برآمد. ما اون وقت تالار نداشتیم. با دیرکتورای مکتب دایم کشتر به کشتر بدم، یک سیمخانه میگرفتم، اون سیمخانه میبراوردم در بیرون. امروز با تشبث جناب عالی، با پیشوای میلت، یک تالار ورزشی که مدرایی دل جلوه میکند. سلولهی پهلوانی شوشو با فرزندان و نبرگانش گذشتند. سلمشو، محبتشو، قناعتشو، حکمتشو، ملکمون، عبدالله، ملکشو و زاهید روی اجدادی رو پیش گرفته و پهلوانی نام برآوردند. ملکشو تو هنوز در مسابقه‌های نوروزی اشتراک میکند. او بارها سزاوار جایزه‌ها گردیده است. ولی همه احکام که پیش ما بدن و مسابقه‌های ناحیوی، ولایتی و شهری را اشتراک میکردند. بعد از اونها من در همی گوشتین تاجیکی و گوشتین زودا و سامبو در مسابقه‌های بین المللی و در مسابقه‌های ریسپوبلیکوی اشتراک نمودم. وقتی که من نو به مشق گوشتین سر کردم، از سن 7 سالگی 9 سالگی در اینجا زال وجود نداشت، اما ما در همی کو می‌دویدیم، سحری می آمدیم همینجا با رزین با رابریت اکام که او مشق میکردن من میده بدم قطعی اونو میدویدم و ایوا چی جلب میکردن میگرفتم، تجربه میگرفتم. بعد دمو بالای سوزه و در بالای ویا ما قطعی نمی اکام مشق میکردیم. از همو برآمده بعد مکتب میانه را بود کردم، در خدمت حربی رفتم. خدمت حربی در چسکا پیشی فرهاد رحمت الله، یکی از پهلواندان بهترین ناحیه ونج، در پیش نمو 2 سال خدمت نمودم. بعد 2 سال ای خدمت برگشته سپارسمنتی ریسپوبلیکا
ғизои асосӣ барои мардуми язғулом мисли дигар мардуми бадахшон тут ба шумор меравад. он ғизои дӯстдоштаи паҳлавонон аст. дар боғуроғи мардуми ин диёр бештар ба парвариши тут аҳамият медиҳанд. дарахтҳои тутро мебинам мумкин аз як аср ҳам зиёд бошанд. дар ин боғи шумо ман тақрибан ҳисоб кардам ки қариб 10 то дарахти тут ҳаст. ино ба шумо чӣ хизмат мерасонанд? ино баъд вақте ки мо машқ мекунем ами тутпӯст мекардем. модарам бо қаймоқ вақте ки саҳари айдавидан меомадем, модарам бо қаймоқ ҳамира мора тайёр мекарду мо меомадем боло дастархон мешидем. беҳад калория бақувват дорад. навъҳошам гуногун ҳастанд. мегӯянд ки ҳар як тут масалан ҳар хел ғизо. бале ин тут дигар хел ғизо дорад. як тути дигар ном доранд ино? ин тутпӯст ном дорад. ӯ найзабек ном дорад. ӯ тут айдаму ӯ парай. ӯ найзабек ӯ якм вай калорияш бақуввати бадай. ино як хеланд. инҷо албатта хонаи кадом бадахшонӣ бе чунин гуфтан шохҳои намедонам ин архар аст ё ки бузи кӯҳӣ аст? бузи кӯҳӣ. бузи кӯҳӣ аст? бале. шумо худатон ин сайд кардед ё ки ин буд? не, ин ба фикрам аму падармон дар вақти вайш задагӣ буд. ин чанд сол пеш, я 10 сол пеш. мумкин аз боботон айму дамиҷа мондагӣ. ин як хосияти хуб ҳам дорад дар хона нигоҳ доштани чунин шохҳо ва аз тарафи дигар тут метавонад ки ғизои комил бошад барои оила, чунки дар Бадахшон кор хеле кам аст, бисёриҳо кор намекунанд. бале ҳамин тутпӯст дар чии мо фақат ҳамин ира чӣ мекунанд донагиша ва донагиша мехӯрӣ. ира осёб да орд мекунанд, амура меоранд мехӯрӣ. баъд чиш гармай вақти кор кардан ҳамира мондан намеши, яъни не ҳами хеле ки дар дигар давлатҳо барои спортсменҳо витаминҳо истифода мебаранд, ина мо ҳами тутпӯсто истифода мебурдем. мегӯянд ки вақте ки инҷо барф ба анҷом мерасад, тарма об мешавад, тутпаз мегӯянд ё тутпиз. тутпаз рост мегӯӣ. ҳами барфе ки дар ҳами болои кӯҳ, ҳамо ки дар буд шиду ов шид, тут мепазад. рӯҳи паҳлавон Шошодилов аз насли паҳлавононаш, фарзандону наберагонаш осуда аст. маликшоҳ бо бародаронаш рӯзи майдонҳои гӯштиро тарк мегӯянд, аммо насли сеюм аберагони шошо омодаанд ки ба майдон оянд то давомдиҳандаи кори шошо бошанд.